Burigiro bwa kwa ntuku yaku nitete na mbere bwega na ingukugwata ogeni kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja na rweri tariki 15 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 mbita MAUREEN Kinya. Tukiambiriria Nteto chietu ni ati athuganirwa batandatu baria bakuringithanwa na gikuo kia Daniel Sniper bageta na mbere kurigirwa ni borisi banthikeri mwanka tariki 17 cha mweri jojo barikie uchunkuni bwao na nkuruki banenkanire ukuji bwa kurika ni untu bura tukethirwa tukigwatanira na mwandiki wetu Boniface Mwongera o Thaa iji tuigwe uria koti kugwitite na mbere. Boniface, kethara no kungwata kanyani gaku. ya Kiambu na kagite ni gaka mugambithania eme opondo akwethura gitu gambi bwa we gukonia athuganiro batantatu barombite kwethura bagikirwa mpini na bomba kwethura bekarakiri police cells kana itone be police mwanya kwa ntuko kathomba na ugambithania na njiro ukui kana na njire mbotho buru bwa karojo MAUREEN supo mioro ali muthuganiro mbere akomba kwethura akinenkero ntuku ingi ijire kana mwaka tariki 17 cia mweri jojo turikana mematha 28 ethure karakire gitune kia polisi kia Runda na kairi thugani bange batano baraba gwatiro kinya bakumba kwethura bakirenkirwa ntuku ingi ijire kana matha endegure matha 28 kwethura bekara gitune kia Muthaiga kenda mabitha ba rwangiro gambithania prosecution kana mabitha ba ODPP bethiro bagikira charges be prefer charges kiri thugani baba na bomba kwethura kana bethirwa kenda bomba kwethura baleta kotini na mugambithania kuga no ntoji Nteto inolito mono na kairi kulingana katiba ya Kenya. Nteto mantuja urani magistrate atumba kwethura akigithithia ugambi bwayo kana atumba gwito ugambi na ko urandi ikethiro gita kiri koti iria ya iguru kana high court na ko kuga kwe nombikyo mono koti igambari komba kwethura ikije rutero miru kana likethiro ikigitiro waja nonto igoro abukona niyo aikotiri ingi ndegoro iche magistrate na kou kwenombikyo likethero ligitero tero miru kana likethero ligitero haja lakini mugambithani onge mwanya na kuthithitwa ntukwenero ni application kana ni kali romba ya rwangiro gambithania ODPP kwi kantu baba ntuko 21 lakini nonto tayari bombite kwethero bekara itone bya polisi kwa ntuko ja supo mirona kalite olingithalite ira akalite rotero mawa mwankira ntuko no kalite ntuko 30 kana 31 days baba ngina bobo kalite ntuko kana mwankira ntuko no bakalite ntuko 11 days na ko nonto bwa kipengere kile kya katiba ya Kenya 36 4A utumba kwethero gika muthuganirwa wa ntuko icho oteko prefer kana otekwikira maite jawe na kwethiro bukiambiria trial kana igamba na ko rwangiro gambithania na rutero wa DCI no tubarombete bakiuga iba kwenda kanya kainge muno ga kwethiro begwata bonde baraba usikite ko na ndebe na nthigura 28 kana ntuko ijiri bethiro begwata gambithania bonde na bethiro bebanga charge sheet kana bethiro bebanga thitango ciao na koti kethiro kia mwaka na mwerekerero kethiro gitwa ethro bakethiro bakithikirirwa aja kiri koti je Kiambu kana rutero rwa miru bakethiro bethikirirwa MAUREEN na kou igwetere na kona shamula kana rakatira DCI na rwangiro gambithane bakethira bena chononto no mwanka bethiro bakirithia cha ishitio kana bethiranira thitango gwakagita kuga ntukwejire nonto mugambithania emio pondo akwethira akiuga kwa DCI ODPP batithiro bakuthithia ntukuiji Nteto iji nyume ntukuijire polisi na bakethiro bagwati kana barigiretwe bena rutha rokurekeria ntu baba na Nteto chikari ukaire na kou ikiri rutererwa ugambithania kana rutererwa ODPP na DCI
bena kanya ka ntuku ijire kwithira bakiarakisha na gutigetha ku mutungi utigere bakuthugania imuthuganiro kiri Nteto je urani bwa sniper ethre gwatwa na kinyo na bethro bemwikira charge sheet kana ntu batumba kwithirwa kana batumba kuthithia application ingiro mbarengira kwendera kubaikaika na kwa ethro nyume mathaja 48 kana 48 hours bakethro bakuthithia u ni baba bakethro begwatwa na kaire charge sheet kana mthitango iriku bakethro bagikirwa nonto kikyo wakiri muno barotererwa baraba batetera thuganio beterete kona imthitango iriku bakethro bagikirwa na kwina ukuje na kona ndikenda igamba mbakwethra likiambiria na kwa igwetere na kona kaire kwa ntukundo gantu kwijire kona Nteto ira DCI na roterwa ODPP bakethra bethranira na kuretaja kotini na kwa kakurikania kaire mugambithanie meoponda kwethra kiuga tocha kana ulia kwerikana Supo Mioro kana Vincent Murithi na Chukumiri Mateso na Kwinyenyo na Mbinambi report yeji kana ugambi bubo kethra bugitu mugambithania wa High Court nonto Nteto yeje beyond kana irigurwe na kwa igwetere na kona Nteto yeje kethra gitita kiri tiriko na ethro nyume ntuku ijire DCI na OTPP bakethra bakuthira Nteto ciao na wakarakarate kou metho mbonera matumbigirwa. Ni wega sana Boniface Mwongera uri koti ya Kiambu na ni rugono tuketha twikumenyithia nkuruki kiri Nteto chetu iri thingatirite rugono ruru riku tugetegera rugono rungi ni ati senator wa county ya Meru niwe Kathuri Murungi ari Ntere Chaburi no ritie anto batigekire siasa kiri guchwa kioto kiri gikuone giki kia Daniel Sniper akiuga kinyana kuwata mbaru rwangirwa uchunkoni na kururia rugite mpwe nikenda kioto kithirwa gikioneka kiruchokeria nkatho kumania na ngugi iria kiritite Mwankira thaiji. Seneta wa Meru Kathuri Murungi na aruri munini wa speaker mbunge ni aseneti na uridi siasa buru itwa kirusunkuni burabu ditana mbere boso wa kioto kianzia mututiki benda ni muthiani uroye kene muno ya Sniper mbere ora wana njira ya nyumo buru ni antu bate kumenyekana ondire athwani ro mobeti tana mbere kuthia tompau ne cia thirikari kiribuko ni ikukiu DCI na Kindiki wa Interior na DCI na Kome ibathinga tegamba riu batena influence from anybody tegamba riu rithinga muntu uragana ga criminal a criminal is a criminal siasa igatonyo kire gamba riku kire antu bau boraganire ethre Kathuri Murungi ikagwatwo na kaingirwe tuntu rukuibo ethra yobwe munjia nawe gwatwo ingirwe tuntu so ibadiji uchunguzi wa kina nikenda tutigachoke ara tutuire anto batuire kura liva yara na Nyanza mwankana ro yojuri mire anto bakenya na jari venge itawateji adriva yojuri mire anto tutikwenda guchoka ara tutuire tene extrajudicial killings. Kathuri akiuria Meru kumiriani na wetera buka ibayetera riboti ikoni kukikia mututhi Sniper. Ndade na maoni jakwa ja respect. Na dawe na jaku keteate ku respect. Lakini yedo ndade na maoni jo tofuatana nago ngeta kojo roje ne mu. Inde keru enkare o. Edro mbaragia o TV etojo competitor. Ore kuomba kumkauta kurukia ya mtu wa itakiri kweu bwana kiongozi. So atukwenda buru twa kwethera kwino okiri kinyabu ya Meru Nteto eje chunguzo pole pole ekaikira siasa ikenda family ya mutano ore yumba kuona kioto kyao Nkulugi kumane na bore msiz bambunge ya kaunti ya Meru beti tena mbele kunyamarua buru utongoria ne bwa gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza munokiri witingwe maturene Kathuri mbejiri kwa kaunti ya Meru Kinyandururu Kinyandururu kinyemchia 5.1 million chia MTF imwangato na nkora madabura yuita koge every litere gwikirwa ya kiro lita ingana chenja kilomita ingana bado tu engineers na kwera thirikari bwega no ntona ibara twere mbeje kije che gwita ngwe oversight zonke na engineers
Ethi barabara edithua kũrua itũnengerwo mathabu ja barabara ĩrĩkũ ĩu BQ which quantities kilomita ingana bwa ngirĩndi gwĩkĩra maiga tipa ingana cubic mita ingana nĩkenda to make sure mbeca cia Mũmĩrũ itigĩte atĩa itiraura so ũyũ nĩo ngũĩ ya kathuri na rĩrĩa kathuri akauga mbeca tijia zantu gũtegwĩta bwega ũyũ ũtũre mĩthero nkĩrwaga na mũtongeri ũrĩo ambĩthero ngĩtangwe kwĩra bwagĩtĩra atĩa wanthurĩre ngũgĩ ya gũtega mbeca cia mũingĩ jwa Meru igwĩta ngũĩ bwega. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Nabo atongeria bagi siasa amwe na kanisa kuma kaunti-ini ya Embu ni barombete thirikari amwe na kinya rwang'irwa ukwambithania kugwatanira na kuritaniria ngugi amwe kumania na migambo na kinya nkuchanio iria ciumirite gatigati ga ntere jicho ijire aria Rais Ruto ethiritwe akiuga kuri a siasa baria bagutumira koti kurigiria mirandi yawe ya witi na mbere nayo koti ikiuga itethirwa ikiinyirirwa kiri uriti ngugi bwayo. Atongoria ngũrani a kanitha na giũteti nĩ makoretwe makiũria mvonge cionthe cia thirikari gũkorwa makirutithania wĩra vamwe gũtarĩ mĩgao wana kana gwikaniria ciugo. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi nĩ ũkoretwe akiũria rũvonge rwa magoti gũkorwa rũkithuthuria mĩario ya mũthamaki wa bũrũri niwe William Ruto ati kũrĩ na njanji amwe maragwetanua na ciĩko cia ungumania. Sheria nyingi ithondekagĩrwo thĩinĩ wa Senate na National Government kwani ngũria nayo judiciary anethikĩrĩrie maũndũ ma thirikari irenda atia nigetha tutuike akuruta wĩra bandu bamwe tondu thirikari judiciary ndĩngĩruta thirikari ta hivyo na thirikari ndĩngĩruta judiciary ta hivyo na thuonthe turarũmĩrĩra kiboto kia mundu na kuria nthi nigetha tuike wa kumbenefiti. Mwenari wake Bishop wa kanitha wa ACK mwena wa Mbere Therero niwe Moses Masamba ni urauria atongoria aria mari itĩri ngũrani kavinda gaka gutiga gutinda kugweta mathina maria matigirwe ni aria mari itĩri vukabereri no ati macari kivonia gia gutethia a Kenya. Ni twagweta na twauga mavinda makorotana ni mathiru riu tugitie kwena mavinda mandu korota andu mari kuo atongoria mari kuo andu mari kuo ni twario ara tugwika maundu ara mekarie na kwa tugwika maundu matemanene muno na mona magwikwa. Guku MCA wa Mbeti South niwe Mũrĩithi Kĩũra akiũragia mvonge cionthe gukorwa igitia wĩra wa iria ciingi niguo ivote kuvecana utungata uria mwagiriru kuri a Kenya. Mambuge kindu kira kia maana ni guteana each arm wa arm yonthe ya thirikari ibatie kura independent na tera ingi manjaji magitwe cira matikathikiririe political influence ni matwe cira makimenyaga thia independent nake president akora kuri na orders cia umacimete gotire na respect orders na the moment ya respect orders kwagana that autonomy andu utire mundu wakorwa akibuthio ra wingi ni maragia miario ino mari kanithari wa ACK St Stephen's Ngenge kuria kurai na mambura makurathima mbathi iria iragurwa ni kwaya ya kanitha uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Eta na mbere kurumira nteto cio twinchokirete na cio nkuruki. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into
into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Ongera nko rumori rwimbaimbe. Weru FM 96.4 rumori rwa Ameru. Umamundune eja werune. Lives of two young girls. My star sign is lucky. Something good will happen. Yani mom na dad wana fight na wewe kazi yako ni zodiac signs. Raised by secrets. There's a lot going on at the moment in this house. It's either balota tumeyo pesa or else is about to be changed forever when their true identity is uncovered. That girl is not his daughter. That Nteto will prove me right. I'm really concerned. If they treat her like an outcast, she'll definitely go back to their family. In the brand new unmissable Zari starts 23 October only on Maisha Magic Plus channel 163 on DSTV Access, GoTV Plus channel 3. Ngĩcokera na Nteto Nkuruki, mwarimu munene wa cukuru ya Kĩũbundi ya Mukiria amwe na Kinya wa Maua nĩ bethiritwe bakiarĩrĩria aritwa baria barathirĩtie KCSE aria beritwe bagakua nkoro baria batathithĩtie bobwega aciari bakirombo bamukire mathomo ja kuma kiri cukuru cia Otea amwe na Kinya gũtarĩrĩrwo mathomo mwanya mwanya jaria aritwa no bajukie na jabateithie kiri uturo bwao. And bear in mind that there are so many students who did not qualify to join university. We are telling parents that these opportunities in technical training institutes or in the TVET sector will enable these students to achieve their desired goals in life. Ni migambo ya Maiko Maina, mwarimu munene wa skuru yote no Bundi ya Mukiria akiarĩria aciari na ana barabata gwatĩra ngirindi ya Kobe University kiri kĩgerio KCSE kĩa mwaka wa 2023 kĩrĩa kĩrarekererio ntuku inka ikorokite. Maina akiuga kũrĩa gwĩte university tikukuo kũrĩa kyoto ya gwa ikithomo mĩarĩre gwati mbaru na yakirwa ni mwarimu munene wa mawa politikiniki urene kathurima marango na bamwe baritwa baskuru eu. Failing to qualify to join university is not the end of your academic journey. Through CBET, we have courses from level 4, level 5, level 6, and these are courses that are tailored in such a way that a student can start from a low level and gain meaningful skills that are employable in the labor market. Na nkoromba ntu bara thiririe form 4 mwaka muthiru ubegere ko join school chietu tubaritane ntu thai kosirechire na market ni kosisi chianjara. For example ya nyuma yako no kuona kuri na aritova kuthomera hair dressing and beauty therapy aritova majority yao barike school no ndiva kurikia mweri jo bakarikia mweri jo na bathia kigero mweri jo ena bathire bakethera bara ntu bakomba guchitethia na bakethera bakiomba guchiandika bongwa ugeta ja town eje Maua town majority yao alina alitobaja na pena guchia ira bakolita ndathereria form 4 mwaka wa 2021 ndare dream enene kwa daktari lakini ndare na uwezo bou ndona tebo ya kuria musie ngabanka join Maua Vocational Training Institute at least mbodia course na ikosira kombo nteveria nyankara kwa nas by the way ngoere aboya uende baparaterete form 4 whether ora kurukira kile yako kana wawa bando si give up
there is life ahead. Kombere unde university graduate with the diploma of social and community development. Ndekuri andona anto yaya white collar job kaba kuya okethra kinyethra wina white collar job wina profession of learning ya unio ndona ikaba with the plumbering ke nonto ngwesi anjara thai icio ciina mbesa in our generation. So encourage antu kinya baba with these professionals like me in social and community development, teachers, whatever in field irori that can encourage we yao maua vocation training institutes wongela nonto thaa itirira towa ngwe anga isi all over thaa ngwe nenjara na wina kakosi kaku kanjara ituyite kumea kosi enjara icio ciena marketing not only in Meru County in Kenya. Koroki maina naongerete kuria barabata gwatire grade ya gwita university no bambirie kithomo kiao kire cukuru ciote no bundi baitete bakiongagira kithomo monka bagakinya na university. After going through the different levels, one again qualifies to join technical universities in our republic. And for that reason, for those who want to pursue their education up to the university level, we have a pathway through CBET that enables these young people to pursue that dream. So we are telling our young people that failing to have direct entry into the university is not the end of you. We are offering you a bridge that helps you to acquire skills, employable skills that will give you better opportunities in the labor market. Mwarimu uju aretero mukiria muthiejo mwanka muthiru nyuma ya karibetu rari na rito kuandamana bakimeneria mwarimu ura wetere na kira bogaga na rekura skuru eje yathira na kinya rito bethira bagito kabunene na ndi maina na kwa karibara bathiurunkite skuru eje mukiria wirane akibera gatumira ntaira chonde gucokaneria ritwa na boake bodia bagwatane tatori baskuru eje bokiri na bongere biashara maturene. To the community around Mukiria Technical Training Institute, we want to tell them that the institute is doing very well. The student numbers are increasing and we are looking forward to more collaboration with them in terms of provision of accommodation facilities, provision of foodstuffs in the market, and also to tell them that when we are here, we require their support. It is a symbiotic kind of a relationship where we need them and they also need us. Kuma mukiria wandine abodhugosi centro geshigo mbunge kia centro imenti nke ripotra tetosha wero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare. Kambwikie kienine aranande Bandari Youth na Changamwe Ladies nebo nchamba chia Safaricom chapadimba rotere rwa Coast nkindano ijiretire na mbere weekend eje kienine kia Mbaraki Sports Ground County ya Mombasa kiaria bisa munene wa mantu jawe ndia Safaricom fuziali na chokerete nkatho achethi baba na gwateri ba wakiuga pageta na mbere gukiria bie wakiria youth. This was the last event. Sasa tunarudi Norton. Sema mimi ni kocha wa Changamwe Ladies ambao leo ndio tumechukua ushindi. Na kwa game ya leo, kwa kweli game ya leo kwetu imekuwa rahisi. Na tulikuwa tunatarajia kwamba itakuwa ngumu. Lakini imekuwa rahisi kwa sababu
wenzetu tuliwasoma jana vile wanacheza na tukaplan for them. So zile gaps tulikuwa tunaona wanatumia jana tukaziba. So ikawa waka attempt ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne walivyoshindwa kupita ikawa waka lose hope, and that's why tukachukua advantage from there. Ndio sababu unaona leo tumepiga bao 3-0. Kwa kweli kudefend title sio rahisi, kwa sababu unajua kila mmoja anakuja kuvunja hiyo record na kuchukua title ya coast mzima. We are very excited that Chapadimba is back. We took a break because of COVID, and we are very grateful that we are back because we know that football is a very big passion point for Kenyans and especially for the youth. So in this 4th edition, very, very excited. We are going to have 8 regional tournaments. This is our 5th one here in the Coast region. So far I've managed to attend 4 out of the 5. And it's actually been absolutely amazing. We have seen talent from across the country. Just looking forward to the next